Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu Silian sang puya. Chief Minister Pulal Doma chuan Myanmar atanga Mizoram ral tlante sinchina turbik biometric enrollment portal siamani to thule ataka an kalpui thuai tur thu soi. Lai Autonomous District Council Chairman Puvial Moka chuan LADC sarkar tharapiang theita chu lomamati thu soi. Union Minister of Home Affairs and Citizenship Amendment Rules sangni somni pali dan manga khole tuini na apek masaberte wen khan ti chu ani ni zana tanga raja sana thile chona khura tang Hindustan Copper Limited official sompanga de chu wen khan him taka chan chu ani Chief Minister Pulal Doma chuan Myanmar atanga Mizoram ral tante sinchina turbik biometric enrollment portal siamani to thule ataka an kalpui thuai tur thu soi Voina Central Wema Shuai to ten income na hethui sein Chief Minister chuan Mizorama ruihlo dona lama malatu state level core committee po arang lama ko tha ati thua soibok Central Wema Shuai to te hian Myanmar atanga local mithen khatte chungchang te tun na LP dan bo cheng mazat an mana wanga mumal zoka ILP regulation kalpui than ti thu tele ruihlo do core committee kalpui tharle tha anti thu te an thlen ani Chief Minister Pulal Doma chuan Vain Vekhan Office Mizoram Chamber of Commerce and Industry ho to te koma Commerce le Industry lama Mizoram hasona tur rotna anne sang te asoi pui MCCI shuai to te hian Mizoram Cooperative Society manga mi pui te tana all samna thlen thei dan te mau be chan industry din tu te tana dor ber tur department ne chulan ti thu te industrial area chungchang te consultancy firm le registered contractor te inkara harsana om thei te tender chang tu te tana work done certificate phu chungchang te Mizoram cha financial literacy rate niama wanga bank loan lak a har thu te inner line permit kalpui dan thani an hriat an rotna te EDP le ESDP training department pakhat noya om thei se than hriat thu te SRI scheme handholding policy nena kalkoptir the enrin thu te Bangladesh ne insum don ton na chungchang te le thil poi mo dang te an thlenani Chief Minister hin an rotna te chu an lo zir chen tur thu shila Chief Minister hi PRR lo rodingi OSD to Chief Minister in atoi om ani Lai Autonomous District Council LADC Chairman Puvial Moka chuan LADC sarkar tharapiang theita chu lom omati thu soi Puvial Moken voin khan a chamber longtai tu thar lakhom tu te komin sarkar amu mal lo chuan mi puiten an tor thina LADC sarkar thatak CM viak thale kumlama po lano pang thalai su khlek ria an nei chu thilomom takani ati Chanchinthar te zona changin Puvial Moka chuan MLA le MDC chu ani kop thailo ti District Council in kolna dana aumlo ti soin MDC nilai MLA thantin anom photo a hengten MDC zok bansen MLA ani zuitlang puyati a chan ber chu du amna rong kai le midang cherchona kong dal tu anga anlan thei wangin nina chelkop chu ti oma an ngai lo wang MDC zok bansan thin an ni ati heti ilai hian Lai Autonomous District Council Chief Executive Member thar pusil mon thanga chuan CM atana laklu ani nuwa nimin tlai khan laram madales homa thlo a pusil mon thanga chuan pathian mal somna le du sak na changa Chief Executive Member atan laklu ani nuwa encall tu nu le pa nei lo nu chamte chu antan ti thei lian tak nei lo ma se athin nunga ngai poi mon lian tak om chu hlen chua tu in laram madales hom chu thlo ani thu soi pusil mon thanga chuan laram madales homa thok te impek na chu chona mati thu soi ti ve the ani apia nga antan the top chu ain huam thu soi ani CM hi an pui PLS party le United Legislative Party shuai du then khaten troi oma madales home tranpuinan CM hian cheng sin khat thok tu ten na hlan ani Akasvani Aizawl Director Engineering and Cluster Head Pudi Alaropu chu Deputy Director General DDG Engineering akai sanga Pudi Alaropu hi kumsang chu somkho pasire Indian Broadcasting Engineering Service Officer lutani a ramchunga prasar barti noya engineering na sang alo chel to ani maule ruwa tam tiro omthin thangdar chikhat thangnang chu tunna hian mamit le chevela apong se hle ti mamita kan correspondent chon soya thangnang te hi khongin a riak sorin an thin ani thangdar chikhat thangnang te hi role mau tam tirin an puang thina tuntuma pong hian omzia anele nelo chungchang ami thiam te thlir tundin huna hriat alaneri lawani thangnang an pon hian thingkunga te hovin an kai thina hei hi an man khoma suma an den som nuwa tuisawa emo tuinen an suang sawa a hriak an lak nuwa chomhmea an mang thin ani thangnang hriak po hi hral chu thinani a tunlai hian no khat cheng som ngai nan zuar thin ani lunglei zo tlanga 200 battalion BSF te chuan
nimin le vein khan Merry Life Amplification Plan sang ni som ni plin noya zo tang le book pui in car National Highway 54 huam chung mun then khatan ti faya tul chung mi thanem takin na tang hi an troi om ani Commandant Nira Sharma chuan na tlang a thok chuak te chu na za tak thok an ni thu soim India Prime Minister Narendra Modi malak na Swasthya Bharat kalpui mek ti hlotin na poimo tak pakhatani ati a Fine na tlang pui cleanliness drive hi ramri venga duty 20 Battalion BSF sipai te point an theyang angin final result na an kalpui thin thu le fine chungchanga po awareness campaign an e thin thu asoi ani Mizoram Aam Admi Party AAP le PC Party ten sarkar khangil tur le ram le mi pui te ham shana tan thawon tumti an soi Wain Khan party panhiten joint meeting PC Party office Brigadier T Sailo Run Treasurer Square an neya meeting hin office of profit le dan kal MLA te chungchang te sarkar malana sang le kal dan te soi hawani a meeting a hin party president veve puwanal rotale puanju lorem kimate antel ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Union Ministry of Home Affairs Suan Citizenship Amendment Rules sangni somni poli dan manga khole tui ni na citizenship apek masak berte vein khan ti chu ani Union Home Secretary Ajay Kumar Bhala chuan New Delhi citizenship certificate thar hi mi som polin hena ahlana Union Home Ministry certificate hi email mangin midang engmozat nena thon chu ani ati Union Home Secretary Ajay Kumar Bhala chuan citizenship amendment rules sang hi sompali hi kumin march sompat khan ti soni thu sein kumsani sompali December ni somthum pakhat ma a Pakistan Bangladesh le Afghanistan na tanga lo lut Hindu Sikh Jain Buddhist Parsi le Christian sa ko de ta na citizenship pek na ani ati ni zana tanga Rajasthan thir le sona khuratang Hindustan Copper Limited official mi sompanga te chu Wain Khan chan chu ani a wandona thlanna hi nim ka thana district ani in khuratang chan chu zinga pakhat chu thil ho omin omek nia thu don ani a nim ka thana collector Sarat Mera chuan khuratang chan chu sompali chu Jaipura SMS hospital dal ani ti soin pakhat ero chu athile dam fin fi turin company hospital ala kan yati a Nizan Khan company official te hi thilai sona khura anin khaina shui a cha awangin an tanga che sona than nu loka chan chuan na tho ngalani a lein hnuai meter zanga somseri paseri thuka an tang ani Supreme Court chuan nikum October ni thuma aman news click din tu Prabir Purkayastha achua Justice BR Gavai le Sandeep Mehta te omna bench chuan he thu boya remand copy thelu ani lo wangin an man dan kha omjane lo ani ti a Court chuan Prabir Purkayastha bel dan tur po asiam don ani Purkayastha hi New York Times sensin buin China tan lamzonga thu thedar turin sumadong nia pu hnuwa firfiak te man na dan Unlawful Activities Prevention Act to chanin man ani a nikum October ni thum tang khan thunei tu te kota a omto ani Chanchinthar CRT topna na tang pui Chief Minister Pulal do machuan Myanmar atanga Mizoram ral tan de sin china turbik biometric enrollment portal siam ani to thule ataka kalpui thoi ani tur thu soi Lai Autonomous District Council Chairman PVL mo ka chuan LADC a sarkar tharapiang theita chu lom omati thu soi Union Ministry of Home Affairs chuan Citizenship Amendment Rules sangni somni peli dan manga khole tuini na apek masak berte vein khan ti chu ani ni zana tanga Rajasthan thile chuana khuratang Hindustan Copper Limited official sompanga te chu vein khan him taka chan chu anni chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani